Pa noći nisu mirne kad se pogleda unazad, sa razlogom mislim da je cijela sezona, možemo ju u jednoj riječi okarakterizirati kao onak dvojka. Definitivno da nismo napravili ono što je renome Maribora. Čak tu i ne bi se nešto previše spekulirao oko drugog, trećeg mjesta. Mislim da je pokal bio ono kad nam je bilo tak na dohvatu ruke i mislim da bi s njom dosta toga spasili. Učinili sezonu koliko toliko uspješnom zbog tog jednog trofeja na koji je Maribor navikao. Opet s druge strane možda bi sa tim sakrili neke stvari koje zaista nisu dobre i koje su nam se dešavale. Ovo je nekako onako prizemljenje, ovo je nekakva spoznaja da nismo bili dobri i ta spoznaja je dobar start nadalje. Znači moramo se svi skupa pomučiti, cijeli klub i menadžment i uprava i mi kao stručni stožer i igrači na kraju krajeva kao direktni proizvođači, da nam se ne dogodi to i u sljedećoj sezoni, da jednostavno naši navijači koji su možda bili jedina svjetla točka kroz cijelu sezonu, jer su nas pratili u trenucima kada nam nije išlo, jer su nam dali tu dozu energije, hrabrosti, kuraže i vodili su nas do nekih bitnih pobjeda. Kažem, moramo u sljedećoj zoni im to vratiti, ostali smo im dužnici i jednostavno svi od prvog do zadnjeg moramo više, bolje, jače da bi nam sljedeća sezona bila komotnija, da bi u nju ušli konkurentni i na kraju krajeva da vratimo titule tamo gdje one spadaju, a to je na vijoličaste brege. Kažem, generalno sezona možemo reći kao neuspješna, ali ne možemo nikako reći propala sezona, jer ono što je pozitivno, ono što je pomak je da smo unutar te momčadi dobili 2, 3, 4 pojedinca za koja smo vidjeli da mogu dati. Ono što je isto tako plus je situacija sa Vipotnikom kojeg smo jednostavno od jednog samo igrača na broj napravili jedan dobar projekt. Dobili smo prvog strijelca lige iz kluba koji je treći, što je rijetkost. Klub smo sa najviše postignutih golova, što isto tako je jedan pozitivan temelj za dalje, ali sigurno da moramo ono što moramo se kadrovski ojačati. Uz to moramo još više, još intenzivnije raditi na toj fazi defanzive, jednostavno da zatvorimo te naše prilaze golu. Ok, naš stil igre gdje smo dosta otvoreni nam daje protivniku šansu u tranziciji, ali sigurno da tu ima puno mjesta za napredak i to moramo napraviti. Kažem, prvo moramo se dobro kompletirati, ne smijemo pogriješiti sa eventualnim dolascima i pojačanjima, onda se primiti posla. Pa plan je izdefiniran, znači 9.6. se uvečer nalazimo na jednoj zajedničkoj večeri gdje se svi onako ispozdravljamo i krenemo u tom nekakvom dobrom ozračju u prvi trening koji će biti 10. ujutro. U prvih 2-3 tjedna naravno dupli programi, svaki dan 2 treninga. Planirano je 5 utakmica, prva čini mi se negdje 17.6. Nakon toga od 19. do 26. smo u Moravskim Toplicama, na onoj najbitnijoj fazi priprema gdje ćemo malo raditi naravno i na socijalizaciji, jer vjerujem da do tada ćemo već imati u slačionici 5, 6, 7 novih igrača, pa da se oni svi tu iskonektiraju i naprave jednu grupu, jednu škvadru koja je izuzetno bitna i potrebna da bi jedan klub bio uspješan. I nakon toga po dolasku one zadnje 2 utakmice pripremne i nekakav zadnji finalna glazura za prvu utakmicu prvog pretkola konferencijske lige i naravno za ono što je nama najbitnije, to je početak prvenstva. Puno je novih lica, konkretno ja sam spomenuo 8-9 igrača za koje bih volio da su nam ovdje. Nešto je isto tako i prijedloga sportskog direktora gdje je on isto tako našao 5-6 jako zanimljivih pojedinaca. Naravno da u svemu tome ih možemo svrstati u nekakve 3 kategorije, što je nešto što je potencijalno moguće, nešto za što ćemo se boriti, vjerojatno među njima i neka nemoguća misija, ali ok,
dok ne pitaš, dok ne probaš ne znaš, tako da kažem širok je to spektar, ali uglavnom mislim da su nam već dvojica pred finalizacijom, što je izuzetno bitno. Znači konkretno su to pozicije na lijevom beku, na zadnjem veznom, na špici, na polušpici. Isto tako ćemo probati barem jedno krilo. Bilo bi dobro da je to lijevo krilo, odnosno desnjak na lijevom krilu, a najbolje čak je igrač koji je tih osobina krilnih igrača da može nam pokriti i jednu i drugu stranu. Sigurno da i za takvim jednim ćemo posegnuti. Šta će biti realno, u kojem trenutku, da li odmah za početak priprema ili kroz neki odmak. Ja bih volio naravno da ih je čim više odmah prvih dana ovdje, da krenemo sa tim priprema jer one nisu ni predugačke, niti možete puno napraviti. Naravno da se forma ganja i kroz početak prvenstva, ali kažem, vjerujem da ćemo naći dobre alternative za igrače koji su nam otišli i da ćemo biti konkurentni i bolji u sljedećoj sezoni. To je naša obaveza.